Yes, reka tubifurize igitondo cyiza, reka tubifurize igitondo cy'umugisha, inshuti bavandimwe bakunzi bakadasohoka ba TV Duniani Kote, tugarutse muri studio aka kanya n'amakuru adasanzwe, by'umwihariko ni tariki ya 25 z'ukwezi kwa kabiri 2026, tugarukanye amakuru adasanzwe utasanga ahandi uretse no kuri TV Duniani Kote. Amakuru rero agezweho aka kanya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Burundi ibyacyo bikomeje kuba ikibazo gikomeye, ibyacyo bikomeje kuba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba, mwene nzamba Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo bikomeje kumuzambana ku bwinshi, aho abasirikare benshi mu gisirikare cy'u Burundi bakomeje kwicwa ndetse kandi abandi bagatabwa muri yombi. Hari urupfu rero rw'umwe mu basirikare b'igisirikare cy'u Burundi rutari kuvugwaho rumwe na bamwe mu basirikare b'abarundi tubuze kugarukaho, nkaza kubabwira ese uyu Bruce uko yishwe, ese yaba yicwe gute, ko bivuga yuko uyu musirikare yishwe atewe ibyuma asanzwe iwe. Ibi bikavuga yuko uyu musirikare yari amaze iminsi ategurwa ku rutonde rw'abasirikare bagomba kwerekezwa muri Kivu y'Amajyepfo, ariko uyu Bruce Hakizimana akaba byavugaga yuko yari amaze iminsi apanga umugambi wo gutoroka igisirikare cy'u Burundi, ariko agakorwamo operasiyo na bamwe mu basirikare b'abakomando b'igisirikare cy'u Burundi. Ibi byose turabyinjiramo tuze kubabwira uko bihagaze. Turagaruka nanone mu gisirikare cy'u Burundi, andi makuru ariko havugwa nuko igisirikare cy'u Burundi biri kuvuga yuko kiri gucikamo ibice cyane, aho bivuga yuko bamwe mu basirikare bashinza abasirikare bamwe gutoneshwa, abandi bagafatwa nk'aho ari ibikoresho by'igisirikare cya FDNB ndetse kandi n'ishyaka rya SND FDD. Ibi biratangazwa nyuma yuko mu gisirikare cy'u Burundi FDNB havugwa icyitwa ingengabitekerezo y'ivangura amoko iri kuvuza ubuhuha. Turabigarukaho tuze kubabwira uko bihagaze. Turagaruka mu ishyaka rya SND FDD, amakuru ho ariko avugwa ni menshi cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye hari ibibazo bigera kuri 6 yahaswe. Ese ibyo bibazo Perezida Evariste Ndayishimiye yahaswe ni ibihe? Turaza kugaruka rero mu yandi makuru adasanzwe, turinjira muri Sud Kivu, tubabwire ku bitero abarundi bakomeje gufatanyamo na FARDC. Abarundi bagera kuri 31 bamaze gusiga ubuzima ku mirongo y'imbere ku rugamba mu minsi igera kuri 2 gusa, ariko ngo abenshi baragera ku mirongo y'imbere ku rugamba gukora advance bikabananira, nyuma y'uko ngo inzara ikomeje kubicira hariya muri Sud Kivu. Turaza kubigarukaho tuze kubabwira uko bihagaze muri rusange. Turaza kwinjira rero mu bice byinshi bitandukanye, turagaruka neza cyane muri Kivu ya ruguru, tubabwire uko situation ihagaze nyuma y'urupfu rw'umugabo witwa Lieutenant Colonel Wiringoma. Rwose urupfu rwagiye ruvugwaho byinshi cyane, abumvikana cyangwa se abemera M23 n'abatayemera, buri umwe yagiye avuga uru rupfu uko ashaka. Hari na bamwe rwose kuma rezo sosiyo nagiye mbona bari kwishimira iby'uru rupfu rw'uyu mugabo, cyane nko ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC no ku rw'abanyepolitiki batavuga rumwe na AFC M23, baririmba bati Wiringoma tombe tombe tombe. Nta kundi bigenda, niko mu isi biba bihagaze. Ariko nyamuneka ibi umuntu agomba no kwivuga yibutsa abantu yuko urupfu rudatoranya, ndetse kandi urupfu ari ubwa umuntu wese. Rero umuntu ari wese, nubwo yaba ari inshuti yawe cyangwa atari inshuti yawe, ntabwo hakwiye kubaho kwishimira urupfu rw'umuntu mu ishusho imwe cyangwa se iyindi. Ibyo ngibyo njyewe ngita ubu nyamaswa. Turagaruka rero muri situation y'uko Rubaya bihagaze, ngo hari uduce FARDC yongeye kwinjiramo. Turaza kumenya ese tuduce nutuhe ingaruka ikomeye kuri M23 ni iyihe kuba FARDC ikomeje kwinjira
mu bice bimwe na bimwe bihana intera na Rubaya muri rusange, dore yuko mu ntego ya FARDC bafite gahunda yo kwisubiza n'ibice bindi bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ku rutonde ku ikubitiro rero haravugwa Goma, ku rutonde ku ikubitiro haravuga imisozi ya za Kanyabayonga, haravuga Rwindi n'ahandi hatandukanye. Nyamuneka benshi bati urugamba rero rwongeye kuba imberenge, benshi bati urugamba rwongeye gukomera. Turaza kubyinjiramo tuze kubabwira uko bihagaze, n'ubundi n'ubudasa bwacu bwimbitse kandi bweruye, aho turaje inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe muri rusange. Twihuse cyane rero turaza kugaruka gatoya, tugarutse inyuma gatoya ibya Prime Niyongabo turabyinjiramo, naho nawe tubisesengure tuze kumenya se Prime Niyongabo ukomeje kugenda ashinzwa uruhare rukomeye mu kuba inyerezwa ry'ibiribwa byagenewe abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abasirikare b'Abarundi. Ibyo koko niko bihagaze? Turaza kubyinjiramo tuze kumenya uko bihagaze muri rusange. Ntabwo turi buze kubacika rwose tutababwiye uko bihagaze muri rusange. Minembwe rero ngo MLDP twirwaneho na M23 bahaye isomo rikomeye ingabo za FARDC n'abambari bayo. Ibi nabyo turabyinjiramo tuze kumenya isomo babahaye ni irihe mu budasa bwacu. Turaza kubyinjiramo tubabwire uko bihagaze. Amakuru aturuka muri M23 aravuga yuko uwitwa Liyetona uwitwa General Sultani Makenga ari muzima nyuma y'uko ibitero byagabwe muri Rubaya. Uyu mugabo nawe yarari muri biriya bice, turabigarukaho tuze kubabwira ese niba ari muzima aherereye aka kanya. Twihuse cyane rero ndagira ngo dutangire kuri ino nkuru iri kuvugwa ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB, ari kuvuga yuko umugabo witwa Bruce cyangwa se umusore witwa Bruce w'imyaka igera kuri 26 yasanzwe mu nzu we akicwa. Ibyo ni ibikorwa byabereye ahitwa Bujumbura mu gace kitwa Kibuye. Ikavuga yuko uyu musirikare wari usanzwe afite ipeti rya serije cyangwa se sergeant yishwe atewe ibyuma, aho bivugwa ndetse kandi binakekwa yuko yishwe n'abasirikare bagenzi be. Amakuru akavuga yuko hari hamaze iminsi hakorwa icyitwa ubutasi bukomeye n'urwego rw'ubutasi bw'igihugu cy'u Burundi CNR, rukaza gusanga uyu musirikare yarari kumwe na bamwe mu bandi basirikare bari barimo barategura umugambi wo gutoroka igihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi akavuga yuko haje gufata uruhande rwa telefoni y'uyu musore, akaza gusanga yuko hari byinshi cyane bimaze iminsi bicaracara rwose kuri telefoni ndetse kandi na telefoni za bagenzi be. Bamwe muri bo bivuga yuko banatawe muri yombi ku munsi w'ejo bacuraga umugambi wo kwinjira mu cyitwa Red Tabara. Uyu rero umugambi wafashwe na Perezida Evariste Ndayishimiye wo kwivuna umwanzi, niko we avuga, nyuma y'uko n'ubundi ngo mu gihugu cy'u Burundi abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi nyuma y'uko ubona yuko intambara bari guhanganamo n'umutwe wa M23 muri Kivu ya ruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo, iyi ntambara batazapfa kuyirangiza. Muri rusange rwose ibintu ntabwo byoroshye, bikomeje kuba bibi ndetse kandi bikomeje no gukomera. Uko bikomera kandi niko bizambana, buri muntu wese ukomeje kubirebesha amaso, aho bigaragara yuko uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi FDNB ubwacyo nacyo ngo cyamaze gucikamo ibyiciro bigera kuri bitatu. Ibi byiciro bigera kuri bitatu, abashyigikiye Ndayishimiye, abatamushyigikiye, abadafite aho barabazwa. Ibi nibyo bikomeje guteza urujijo mu gihugu cy'u Burundi, aho benshi bavuga bati kuko niba no mu gisirikare cy'u Burundi FDNB haramaze kugaragaramo icyuho cy'amacakubiri cyangwa se icyuho cyo kutumvikana, ibintu ntibishobora kuza guteza icyago cyangwa ntibishobora kuza guteza ibibazo
wakurikije uburyo ki situwasiyo ihagaze, ibintu ntago byoroshye, ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi no guhindura isura mu gihugu cy'u Burundi. Abantu benshi bari kuvuga bati abasenga nimusengere igihugu cy'u Burundi kuko ibyacyo bikomeje kwibazwaho n'umuntu wese iherezo ryabyo bigashoberana cyane rwose. Ni igihugu cy'u Burundi navuga yuko gikomeje kuba igihugu kirimo akaduruvayo niko navuga, kuko byaba ari mu ishyaka rya CNDD-FDD urajya kumva ngo Rev Ndikuriyo ari guhatwa ibibazo, ukajya kumva ngo baje Rev Ndeko buca, hari byinshi cyane bari gukekwaho cyangwa se bari byinshi bari guhatwa ku bibazo. Ibi byose rero bikaba bigaragara yuko n'ubundi byanga bikunda n'ubundi ishyaka rya CNDD-FDD bigaragara yuko rishobora kuba riri aharindimuka. Buriya ngo ni n'ishyaka rifite abantu benshi barirwanya b'imbere mu gihugu kuruta abari hanze. Icyo kinagaragara yuko ari ikibazo gikomeye. Buriya bijya byoroha ko nk'ishyaka gira n'ibyo bibazo cyangwa se ryanahura n'iyo situwasiyo, ariko bikaba byiza wenda abarirwanya batari imbere mu gihugu. Iyo bibaye ari imbere mu gihugu, buriya amakuru avuga yuko rwose ibintu biba bitakorohera na gato, rwose bishobora kuba byakubana ikibazo ku rwego ruri hejuru. Twavuga yuko ishyaka rya CNDD-FDD mu gihe ibi byaba bikomeje bishobora kuba ikibazo ku rwego rudasanzwe muri rusange, dukurikije uburyo ki situwasiyo ikomeje kugenda igaragara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Hagati rero mu gihugu cy'u Burundi ubu nta kindi kiri kuvugwa, ni uko bamwe mu basirikare bari kugenda bakurikiranwa, bamwe mu badede bamwe na bamwe bivuga yuko nabo bafite kuba bakekwaho kuba bakwifatanya bya hafi n'iyi Red Tabara. Red Tabara ntimugire ngo gusa yacengeye hagati mu basirikare no mu ishyaka rya CNDD-FDD, buriya ngifitemo abantu, dore yuko buriya rwose Red Tabara inafite n'abantu benshi rwose b'abanyamuryango babarizwa mu gihugu cy'u Burundi. Bivuga yuko ikirwanira cyangwa se ikishaka bamwe mu baturage b'igihugu cy'u Burundi babizi. Ibi ikaba ari nayo mpamvu hashobora kuba habaho n'ubundi kuba Red Tabara yagira gutya rwose ikaba yakwinjira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ati njyewe intambara muri Kongo nzayirwana hasi hejuru, nzakora igishoboka kugira ngo n'ubundi igisirikare M23 kitazagira gutya kikamfatana imisozi yose itangatanze igihugu cy'u Burundi bikambana ihurizo, bikaba byagira n'uruhare mu kuba Red Tabara yakwinjira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, kuko amakuru y'ubutasi bw'igihugu cy'u Burundi avuga yuko M23 ishobora kuba yasapotinga bya hafi Red Tabara ikaba yakwinjira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, nk'uko amakuru ari guturuka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda atugeraho, ndetse kandi bikanavuga yuko ibintu bikomeje guhindura isura ndetse no gukomera cyane. Amakuru rero mu gihugu cy'u Burundi ngira ngo tuyakomereze mu misozi cyangwa se mu mihana ya za Bururi. Ese Bururi haravugwa iki? Bururi ho nta kindi kiri kuhavugwa, ni FDLR zikomeje kwitozanya n'imbonerakure. Ni FDLR zifite cyazi gucura umugambi wo kujya kwica abanyamurenge batuye muri Sud Kivu. Ni umugambi bivuga yuko uri gucurwa na Perezida Evariste Ndayishimiye ngo wo gukorera jenoside icyitwa abanyamurenge. Abanyamurenge rero ngo Perezida Evariste Ndayishimiye impamvu yabijunditse nta yindi, ngo nabo abashinza ngo gucumbikira icyitwa Red Tabara. Nyamuneka buriya icyitwa abanyamurenge ni abantu bagiye bahura n'ibibazo rwose. Abantu musenga mujye munasengera aba bantu bitwa abanyamurenge, kuko nibo bantu ku isi nabonye bafite ibibazo kurusha ngira ngo abandi cyane rwose, aho icyitwa za FDLR ho cyitwa FRDC, aho cyitwa umucancuro w'umuzungu adaha agaciro ikiremwa muntu rwose. Nk'uyu munyamurenge aho batari ku uyu muntu gute namurasa cyangwa se gute namwica ngo ashyiremo, wenda reka twirengagize n'uwo muzungu we akora agendeye ku nyungu ze, ariko se nko ku ruhande rw'icyitwa nk'uwo Murundi ko tuzi neza yuko ukuri
kw'intambara iri kubera ku butaka bwa Kongo akuzi. Kubera iki akomeje kugenda agaragaza yuko we ashaka gukomeza gutera intambwe mu guhangana n'uruhande rw'umutwe wa na MDP twirwanaho, ndetse kandi akanagira n'uruhare mu iraswa ry'ibice bigize nk'imisozi ya Mikenke, Rugezi n'ahandi hatandukanye, kandi abizi neza yuko ibi bice bituyemo n'abaturage, ariko bikanavuga yuko ibi nta n'uwabitindaho cyane, kuko buriya ngo ishyaka rya CNDD-FDD ngo ni ishyaka ryimitse cyitwa amacakubiri akomeye, ndetse kandi y'ivanguramoko cyane ashingiye ku ivangura turere, ndetse kandi cyane n'ivanguramoko cyane ho no mu gihugu cy'u Burundi ubwabyo, nubwo bivugwa ko abaturage bo banaceceka bitewe n'uburozi Perezida Evariste Ndayishimiye yabahaye, cyangwa se bitewe n'uko avuga ati uzavuga nzamuta muri yombi cyangwa se nzamuhana mwihanije, kugira ngo ibyabaye kuri Bruce mwabyumvishe. Mba niba batangiye no kuba na bamwe mu basirikare batangiye kwicwa bashinzwe gufatanya n'umwanzi, urumva ko mu gihugu cy'u Burundi ibintu biba byabaye bibi. Michael Ndadaye International rero, ikibuga cy'indege cya Bujumbura, nyirango aya makuru nayo yangezeho rwose mu rukerera, nigeze no kuya breakinga mu makuru ya kare, biravuga yuko rwose hari gushakishwa uburyo ki systeme z'ikibuga cy'indege cya Michael Ndadaye International zihindurwa kugira ngo ikibuga cy'indege cya Michael Ndadaye International kitinjirirwa n'umutwe wa 23, kuko amakuru y'ubutasi aturuka muri CNL, DEMIAP ndetse na ANIR, inzego z'ubutasi za Kongo, avuga yuko hari amakuru y'ibanga AFC M23 ishobora kuba yarafashe, kandi amakuru kavuga yuko amwe muri yo ashobora kuba yaranatanzwe na bamwe mu bafite uruhare mu irindwa ry'ikibuga cy'indege cya Michael Ndadaye International, cyangwa se abasanzwe bafite inshingano n'akazi ku kibuga cy'indege cya Michael Ndadaye International. Amakuru mpamo rero, imirwano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo irakomeje muri Sud Kivu, muri Kivu y'Amajyaruguru, nubwo imirwano ikomeje mu misozi itandukanye yo muri teritwari ya Masisi, imirwano ikaba ikomeje muri teritwari ya mu misozi ya Minembwe, mu misozi itandukanye. Iravuga yuko rwose abasirikare b'Abarundi bo ubwabo bakomeje kwinubira uburyo bakomeje guhatirizwa kwinjira mu bice M23 iherereyemo, dore yuko bivuga yuko abenshi bakomeje kuhagwa. Nk'ubu amakuru biravugwa yuko ngo igisirikare cy'u Burundi FDNB rwose bageze gutya bakagaba ibitero mu misozi y'Iminembwe, ariko ngo bagahabwa isomo rikomeye n'umutwe wa M23, nk'uko amakuru ari guturuka muri ibi bice atugeraho, ngo bahawe isomo rikomeye rwose, isomo rikomeye ry'imirwano. Byatangajwe rero ku bitero byagabwe na FDNB na FDLR, Wazalendo, FARDC ndetse n'abacancuro. Biravugwa yuko rwose mu misozi yahariya mu misozi y'umurenge mu ntara ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo, biravugwa ndetse kandi biranemezwa yuko aha haguye abasirikare batari hasi ya 31 b'uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru aturuka muri biriya bice kandi bikavuga yuko ibitero byagabwe n'abasirikare b'Abarundi ugereranyije ku kigero kingana na 60% ngo nibo bari biganje, by'umwihariko rwose aho ishyaka rya CNDD-FDD rikomeje kugaragaza uruhare rukomeye cyane mu gufatanya mu ntambara ikomeje kugenda igaragara muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru rero akavuga yuko ibyo bitero bimwe byagabwe ahitwa za Gahwera, byaturutse muri sekiteri ya Rurenge muri teritwari ya Fizi, hasanzwe hazwi yuko hari abasirikare b'Abarundi. Ikindi cyagabwe cyaturutse ahitwa Karingi no mu duce twitwa za Bicumbi na Mutunda, kandi ibyo bice
tukaba dusanzwe tuzi yuko ari ibice biherereyemo abasirikare b'Abarundi benshi cyane, ibi bikomeje kuvuga yuko n'ubundi bigaragaza yuko ishusho y'igisirikare cy'u Burundi mu bufatanye bukomeye na FARDC bwo ikomeje kugenda yiyongera muri rusange. Abaturage rero bo muri utu duce batangaje ko abateye bazindutse mu rukerera bagatangira kurasa no gutwika amazu y'abaturage, ndetse kandi bikanavuga ko ibi bitero byari biyobowe na bamwe mu basirikare b'Abarundi, ariko abasirikare b'Abarundi ku ruhande rw'abaturage batuye muri ibi bice bo bavuga ko batabashije rwose kuba bamenya ngo amazina y'abayoboye operations ni bande, cyangwa se ibi bitero byari biyobowe na bande nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, ndetse nk'uko bikomeje kugenda bivugwa muri rusange. Ibintu ntabwo byoroshye rwose, bikomeje kuba bibi ndetse kandi no kuzamba muri rusange. Ibintu ntabwo byoroshye ndetse kandi bikomeje no kuzamba muri rusange.